Katsa mai phut Samson ingtia long an pherang kia tum kahum ridam. Dolamara lems kilik hithiroi pleng teta chairman ang hoy pek thek thelang. Lahori jana long inurabang phukit hitang arpum kelong. Karbiang long life adaba berta long penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuponik tha. Karbiang long Autonomous Council Forest Society kamalong aronre vorengang hoy alam ke puthak katsa hamphanga song atum kache song pardun ron aphi nonopor kang samrie puthak pherangkia bitung atum katsa mai phu Samson intia hemalong andamsi klar dagalam kachini ji aphan karju pedo damlo. Arni acheklo aningkan adim hoddet aphitame Karbiang long Autonomous Council pang samrie jok raratum nilitum katsa song aphan nangkahon thebang dokok lu putsi katsa mai phu Samson ingti ningje. Kidam tanga porahut Karbiang long Autonomous Council arlo Forest Department along illegal appointment buthak pen nangan Karbiang long arlo lamki nangklangsi raratum hur pachudutlo. Raratum akisung ke boy chini dun thekdun longsi kidam tang surehini raing kora hini aningkan aru cheklopen katsa hamphanga song atum labang solam kia puthak ahok pet kachini dun jilapen radaphan kerab dun thekji aphan pura Karbiang long Autonomous Council apen Forest Department aphan radatum apharman chesong pidun lo kachini make aphan lo sitami Karbiang long Autonomous Council apen Forest Department aphan palelo alang lituma hin pen kachini make alo katsa aphan nang pilo alang litum ritali pammi pen chet heklong si advertisement interview avi pin pen vorengang hoy Forest Department along pin nangan dokok lo busi nilitum asong aphan nang pachini lo nilitum asong pen rada phana joini ahok akang sai kilong ji aphan pin nangan chesong pidon lo kachi song ing ton te pin si chesong bom wang bom pen ningkan isi so se pleng tang lo laso kachi song ajok Karbiang long Autonomous Council pen Forest Department atum kachingwai padonang koklo Karbiang long Autonomous Council pen Forest Department atum chingwai thusi illegal appointment atum aphan an ingthan etsi puthoda kimi advertisement paklang thusi interview and to pen akimi vorengang hoy Forest Department along papleng thunang popusi chingwai pen Karbiang long Autonomous Council along resolution 2 pen 8 along an tok jeer pen cheparaya lo tami paklang lo laki council la tumsi pangdak lo council la tumsi chingwai lo alang le tum isi meeting kacirai alo sitami la hello alang le tum kacirai alo bangke alang le tum kacirai ateng le putang te non ana bangke advertisement la pen interview ta pidu et nangko tada resolution ke pasa teng pute la tuma bangke Agos angbo mamatsi hala terminate ji pola malang tum pudo ke terminated pe advertisement PC advertisement p loge after 7 days alom lama pilote langtum interview conduct dia panalam se langtum kacirai alo jong polo masala so bangalang tu kachingwai pentong labang soal loge klang lone gali lone la tenili tum manta pudu te delo bon sitame lake council authorize agency alo bangke lado genang tum media along sitame pinangana paper local paper la pen channel long sitame klang polo Karbiang long Autonomous Council pen Forest Department atum kachingwai ating plote kidam tang pai pai chikro angbongsi akimi advertisement paklang ponpo lapen nitroxia phi interview and si chitia cheklo bangke sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall dipolong si akimi vorengang hoy Forest Department arlo voreng ke claim long ji aphan appointment letters ipa jerpo puta Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang long Autonomous Council review meeting executive meeting ke padua hut kaceraya lamthi deng pondo bonta piniani antame pangsamji laso joine Karbiang long araratu nilituma song katsa phan sitame Karbiang long Autonomous Council Forest Department atuma long kopine ka chingki pahemso ke doko ga joine si non ke insam thuri lo ma posi akoi nang pithulo aprang prang kache song atuma son kopine ka chingki pahemso detpo kache song ington kok chiman det ko mabuta pinangan atum ningkibi nang klanglo so pot bang alang le tum tame klar dak bang officer tum sitame pachini dak hai sitame ni le tum manta nang le tum ka julong mason na taxi order bangke nang le lo
la tum han terminate po pini penapa koptai si po la son si long cholan ta nili tumari deng along tame nili tum tame la bangso terminate no po la bangso ke paklem toy alu order bang nili tum ta long ik elang tek long bedat masih alang le tum pan nili tum ta ne la pusor tan tar ju long abang ke pinangan ke siksa ke doge do lo department na to la sinilitum asong a hian pen ke radap harman kachisong ington te la pen radaphan chuningri ingtung la pen chithaning tung nilitum asong pen Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department pen thangka chingki pahemso avi nilitum kachisong a hokpet inthir jir la pen radaphan si kachisong pi apot chunche tik ke chesong pi bomji nilitum asong abang ke Karbi Anglong Autonomous Council la pen Forest Department atum kachiparai tang aputhak apotsi inghong koklo Karbi Anglong Autonomous Council atum klempo aron selam pen akimi advertisement PC interview and pen appointment letters p2 popu alam chak kedukok ajoksi nonamat song pen langchari dun bom chon athi latung klempo ku det atare adim aplong jong et api parkra amat nili tumasong at tumangta labang so putha bangya insam thu clip nang na si kang sam thu clip pu bang ta kali nili tumangta alang le tung kopini kitong thek ba kopini alang le tumang bong pini ki sunga problem do pok ta hai lo mini la posi pak hijet lobon po bang si nili tum sitame ahok council lo bang ke CM along CM hai long sitame la ba secretary hai long tame nili tum jung pen kati song vek asong pen itu pomri dam de la athe nili tum bang mat halo la dang bang ke question la bang so interview je phan a question paper phan anta la ke setting of hanke council atum phansi atu jong kon thulap anlo la pen advertisement ki PG local paper la pen channel tum pha an sitame alang le tum dak chingwai ponsi jong kon pe me do apo sini le tum ta ningi he bang kalang tum klempo athe rada phanakang hon pen bata du ka ve phan Karbi Anglong along la puson kemisen ang kekewan ni phan council tum klempo pu ningi he ben joksi nili tum sitame laba lang runding lo news report Karbi Anglong live Biren tok bilapen hundor phangcho tum angbong kumatong chairman ang hoy kang niji lone radatum towar kacholang Kidam tang pai pai ni phaing ko ra hiniar ni dolamara lem salong ning kaning ko ra troka phi ki cheng sia phong bang phu kilik padolo bangso kilik padonan kok lake kidam tang ning kaning ko ra trokang bong ki klem kidam apar ki bemu chot pen rada phan warsai ki piponji pu akimang pen kilik pado ponlo Seta kilik padodet pen pinian hithi ruini plengder phita me phu anghoi ki pek thidet ke manghumi melo angkrak pen birta kilong dona tengke kidam tang kaprek portal channel along kiklang BJP tum kilik ahut songni dokok pupen ajok piniar ni amta me phu arpu pek thidet lo maputa chithanen ti kidam tang kilik ang thek kiklang ahut BJP a la pen BJP B+ congress tum ta ki hai duna bang phai chingbar chit seta independent pen kachipate dun santos rong pila pen john kathar tum BJP a along achingbar dunji alamdo atheke santos rong piseta em richard tok bia dung an pati bogdam tanglo na pen halapu john kathar along sta VDC chairman sarkoi rong phar ke pati bog dampen ajok congress la pen BJP bia tum aning ki bia som dokoklo pinpur dam sinang biran tok bi ko an ni ajer ki dingpen VDC chairman apu ki hang dun dolo seta ki pek pedat penapot puthot lems chairman ang hoy aphansi adim kachipalong dun jia phan bor idun lo halapu hundor phangchu seta votes kilong ki ong munak penapot chairman ang hoy aphansi karlen dun puta angkrak pen birta rigdum lo seta labang hinya tum seta BJP a song pen kilik kachipate dun tumlo me phuang hoy ke pek der bom plote BJP tum angbong lamki dokoksi chihili sai son si theklong atheke hun phangchu singno namat me phuang hoy hi bom lang na pen alang li phat department pen approval order chen itike alang li singno namat ajada sai sita lem salom ki klem ke dam aja pong do po dolamara pen aji son rong phar Karbi Anglong live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate
হোম ডেলিভারি আওয়ার সাইসে আমি দো ইকজি লাসি হুমরি ইগনন আমার জীবন Rani rong pipi ku dak la harian. Apa lagi kisu? Amat iya kong awe thang awe mala amar jiwan na dawai chulo. Amar iya kong da dulo. Nge ikrom da thiulo. Du ta tumi mu chalo. Men ke ke in leng pi so amar jibon ada wa gitu penon asak udu mile tu cia ko ke jung kreng u king sudam tan in men asak udam un lo ron thom an lon non pen ka udam an lo ma nên ku chu thu bom lo ren kip ana kan no chu bom lo ক্লার ডাকপেন কাচিনি জিয়াফান ট্রক্সি ফাইভে হিনি ট্রক ফো ফাইভে ট্রক্সি নেরকে পালং হুমরি ইগনন চিটিয়া চেকলনি ফাইসির কেবারনি আনি কাংসাম পর ফাই ফরা মিনিট ফোকে বা পর মালম খাটখাটি পুলিশ স্টেশন কে পারলো চোতলেংরি আরং আরারাতুম পেন পুলিশ আসাই কামলং ইনুরবাং ফু কিথি তাঙ্গার পুম কেথেক দামলং আবিরতা পালিপনলো চোতলেংরি আরং আরারাতুম পেন লাবাং সবিরতা রাইকম সাইখিয়ালং কে পালিপনা টেং পেন খাটখাটি পুলিশ স্টেশন পেন এএসআই বিপ্লব সাইকিয়া জালিন পনসি আরি সাংহতুম থাপা কলোনিয়ালং হাবিরাজো কুমার ছেত্রিয়া হেমানুং আন পালিদামসি কিথিয়ার পুম কেলংপু আবিরতা টংসেকট পেন পুথত বোকাজান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আফান পাচিনি পন্থুলো কিথিতা আর পুমা ফান চোতলেংরি পেট্রোল পোসালং আন ওয়ানসি আংটন পেন কিরিতার লিপজি আফান মোহরলা পেন আরজান কে এন জিসিক পনলো আজো অপর পিনাগাপতসি বোকাজান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিন পেন abang pinisi labang so puthak angton pen kilangchari ponji asai dengpon popusi birta ribdunlong kithita abangar pum ajir kiding hoya jok abangar jon anta kithuan lopusi pachini pon labang so jok adungarai kido araratum kithita abang khu afan arji pangthek pon thek wang videt loputa birta ripon thulong nonamad raikom sai khi pen tepari dengpon si kiriketar lipon asai dengpon bomlo Bokajan penanan tirang karbing long lai. Kidam tang chiti ni pioneer kebar ni kangsam apor malom lakha inquiry si Borjan constituency Kania be lakha hini borsing bearong amekar dhoning tilapen kareng teron pi asopo akleng si Robining ti Assam Rifle Nursing Assistant Arpu Kachepalong dun thek apot man kido karbia poho pen APHLC Borjan Constituency Committee hien pen karchodam APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Bokajan LAMI phu Samson Teron pen kaning jepon ke Karbiang Autonomous Council arta do o phita Karbiatum duk ola la sonsi Borjan Constituency talo Bonta pini labang sorong along Robining ti lapuson Assam Rifle along Worengang hoy kachapalong pon ke Owe kimia pan isi ke Japon asonlo lasi owe kimia tumta kijoya por ke panahok lapen raki ke chotha pen chepa helo si keme ke chok apun pen alang lison Charlie dunang po lapen ke wang jilangani Robining ti la amso se claim me dame hirjume EPHL se bitum pen pajer dunlo Pinpur me Robining ti STH category along all over Assam pen anghoi isivet bonta lapuson kachepaduk thek pen Kachipalong dun take a pot methang ahawara pan mate Karbiang long upon nong me 1 pilo. La silapuson Kachipaduk pen Vorengang hoy Kachipalong dun take a pot EPHL sia bitung atum chorosi man kedo Karbia poho pen archo damlo. Labangso karcho ke Japon EPHL si Bokajan LAMI pu Samson Teron la pen ari sang hotu cherap dun si RD pidundo. Tinya tengke penengan 73 years lo running de council aboreng buke nut tabi daki 0% lo la anang bong benta la so arong araratum anhing chipi bibe pin pen kabor idun pen not in nut an ke defense na ikum long dun Assam Rifle de Assam Rifle non isia training dolang pusi pu chiklo jon thom an alangli dimapur long si lempon po la si la bangke ajulong lok pen ningarong piglok atima la son ituma crisis ahut non ilitum langnam lo pampe Borjan ke itum ka backward a zone no dake so arong an ke ilitum including ilitum arong anda me non anda goreng puthege che thanjok lo la si la son alangli pen non robining ti gulo alangli men la si alangli pen isi la dak arara phanchot kalilo
Karbi Anglong arara phansi si biota ke meke wan pilo lapen itum bor ilote puisa challenge lu di lai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live tang te pinia dapat berta ke lapansi kang ton paniklo